Uyu ni umunsi wa gatatu w'uruzinduko Papa Francisco yagiriye muri Congo. Uyu munsi ku wa kane Papa Francisco yahuye n'urubyiruko rw'abanyekongo rubarirwa mu bihumbi 100. Papa yahuriye n'urubyiruko kuri Stade des Martyrs y'abahowe Imana iri Kinshasa mu murwa mukuru, arusaba kwirinda ruswa mu gihugu cyugarijwe n'intambara. Iyi stade yakira abantu bagera ku bihumbi 80. Niho Papa arangiriza uruzinduko rwe rw'iminsi 3 agirira muri Congo. Ejo kuwa gatanu biteganijwe ko azerekeza muri Sudani y'Epfo. Ubutumwa bwa Papa Francisco muri ibihugu byombi byayogojwe ahanini n'intambara z'urudaca ni ukubabarira no kwiyunga. Izi ntambara zatwaye ubuzima bw'abantu babarirwa mu miliyoni. Abandi nabo bagera kuri miliyoni hafi 6 bataye ingo zabo. Mu mezi ari imbere abagera kuri miliyoni 26 bashobora kuzahura n'ikibazo cy'inzara. Ejo kuwa gatatu Papa Francisco yahuye n'abantu bagizweho ingaruka z'izi ntambara. Avugana n'abagore bagiye bakorerwa ihohoterwa ahanini rishingiye ku gitsina, Papa Francisco yabakojejeho ibiganza, arabasengera ndetse yumvikanisha ko amabi bakorewe ari ibyaha byo mu ntambara. Andi magambo akomeye Papa Francisco yavuze ku munsi wa mbere ageze muri Congo ni ukwamagana icyo yise umururumba agereranya n'uburozi. Avuga ibi yumvikanishaga ko ibihugu bikize byo ku isi byahagarika guteza umutekano muke muri Afurika. Yibukije ko abantu bafite agaciro kuruta cyane akamabuye y'agaciro. Papa Francisco ahura n'urubyiruko rw'abanyekongo yarwibukije ko rufite inshingano zikomeye za Kiliziya ndetse n'iz'igihugu cyabo. Yagize kandi ati, mwifitemo amateka akomeye ashobora gutuma mugira uruhare rwo kubaka ubumwe n'ubuvandimwe, hakiyongeraho kugira inzozi zishobora gutuma habaho isi yunze ubumwe. Papa yasabye kandi urubyiruko gukora cyane rugamije kugira ejo heza habo. Yabasabye kandi kugira uruhare mu kwirinda ruswa mu gihugu cyugarijwe n'umutekano muke, atanga urugero mu burasirazuba bwa Congo. Aha yasabye urubyiruko kwirinda ruswa, abishimangira arusaba gusubira mu byo avuze mu Gitaliyani ibyahitaga bisobanurwa mu Gifaransa. Una persona corrotta è onesta o non è onesta? Une personne corrompue est honnête ou n'est pas honnête? Je vous demande. Je vous demande. È onesta o non è onesta? Est honnête ou n'est pas honnête? Pas corruzione. Pas de corruption. Pas de corruzione. Tutti insieme diciamo pas de corruzione. Tous ensemble. Aha kuri stade y'abahowe Imana y'i Kinshasa, urubyiruko rwasusurukije Papa Francisco mu mbyino gakondo zo muri Congo. Ejo kuwa gatanu biteganijwe ko Papa azajya muri Sudani y'Epfo, igihugu nacyo cyaranzwe n'imvuru z'intambara zishingiye ku moko yaho. Tim Harris Shimwe, Ijwi ry'Amerika.